Voin hi June ni som pathum sang hi som ni pakat pathian ni ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule hrilenga wangin pathian beturin ein thiang hlim pan khom thei hri lovin har satna le mangan nakara omma ila kan hne na pathian om Emmanuel kha alapa ngai rengti hriin beisena nung le na thim lam thlir lova aeng lam thlir tat turin kan nge na cheu Burma chanchin thar puan chhum zong ngal te ang Burma ramri depa Arakan Liberation Army ALA nirin hlelmi pangaman ani June ni som pakhat zan khan That Assam Rifle le Longklai Police tangkop chuan Longklai District Myanmar ramri depa ka kichua Arakan Liberation Army ALA nirin mi panga te chu anral thuam nen anman Longklai Additional SP Pusilal Road ki machuan anmi man te chu Pautu State Arakan Myanmar mi vek anni ti asoya anmi man te hi kaiwar mai kumsom thum pathum kai epai kumsom pakua kai Sincerity pai kumsom ni pathum kai neu meu melang shu kumsom pasari le kai chon tun kumsom thum phakatte ania anne na tang hian ral thuam 9mm pistol pakhat .38 revolver pakhat le silai mu somnga panga hand grenade pali an man telani heng anmi man te hi nimin jing da rukhan Longklai Police Station thlenpui an nia Arms Act le Foreigner Act mangin thu boi siam sak an nia nimin ve khan ko ta hruai an nia Longklai District Zela dalu ngal an ni Baptist Christian Charity Worker Burma sipaiten an kaplum nimin juni som pani khan demo show Charity Worker u ai shui chu Burma sipaiten an kaplum ti achung ten an hrechau ani juni som pakhat khan dokoli khuwa dota mangal khuwa te chu Burma sipai le pui thiam ten an fanga ku ai shui chu sipai ta hian dota mangal khuwa demo show mi mo market an kaplum nin an soi ku ai shui hi Baptist Christian Association a volunteer ni in mi puite tan pui tura thok suak thrin ani khochung mi ten an soidanin nimin khan Burma sipai ta hian demo show township kaya state chu akhopumin anpom poka chiam bok anti ani far kon bula inkhawngaihna thleng Myanmar tanga Mizoram ral thlanah lut mi engmaw za chu an kir le to a heti lai hian ninga nia far kon rala inkhawngaihna wangin mi somruk paria te chu Mizoram ron lu bel beisei an nom ral tlan ron lu te hi sarkarin rem mati lo wangin triau kama anin kulna tur tuipui ral group wai me te chuan silpolin an ngai tu saka inkhawngaihna hi nimin pia khan Chin State Mizoram hnailam tri bual le mual kaya chuak ni in thudon na chuan soi Chin National Front CNF le Chinland Defence Force CDF te tangkop chuan sipai an kapa Burma sipai te hian June ni ko khan CNF te hmun pui hi an lo pan to ni in thudon ani YMA sub headquarters champhai ven himna hnuaya mi zali chuang te chuan ramri kanin Myanmar a an let le to a sub headquarters YMA champhai president F Lalrin Muana chuan Myanmar atanga sahim na zonga Mizoram ron tlan sia kile du te hian him taka ramri an kan chu YMA na du wangin ramri thlengin kan thla thin ani ati sub headquarters YMA champhai hriat pui lo hian ral tlan engmaw zat an let le to ti hriat ani boka mi zanga chuang chu an let le to niarin an ni sarkar chin che danin Mizoram pumpuya ral tlan hi singkhat sang ru velan oma champhai district bika mi sangthum jasari velan ombok ral tlan lo dong song tu te zinga mi pakhat soidan chuan Myanmar ama boina in ziom lama pan threta wangte ansum le pai nei ang nena ron chuk an ni wangin Mizoram a hripuia hluar taka wang le inkhar khipa wanga engma tho theiani tak lo hnuwa har satna an to ka sum le pai hian mitlom ngai then khatte chuan tranpuina pe bok ma se hrilen hnuwa tranpuina an don mumal thei tak lo wangin an let le ta ni anti kirle turin an ram chu aral muangem ti zona changin khothen khata chuan tharum thona chuak to lova tuna kirle te hi chung khuwa mi te chuan nitlang puya
Chin state ta sipai le Chinland Defence Force te inkana khuami te chu anlaki le ngam lo ni in thu don chu an soi Zuni somzana demoso PDF pasal tha ramtana fe chuak te hotur anom talo Myanmar celebrity news in atalan danin Zuni som pakata demoso People Defence Force zinga pasal tha pani fe chuak te chu Burma sipaiten Eastern demoso an kapluma ramtana annun hlutak hlan tu te hi zana chibai kan bu kani Burma sipaiten Buddhist nan mai chapui thiam kumtling lo an pong sual San State Kutkhai Township nan phatkha khu a Buddhist pui thiam school monastery pakhata mai chetlei rol kumsom palimi Buddhist nan mai chapui thiam chu Burma sipaiten an pong suala mipui hriat an hlo le si wangin mai chapui thiam ni na an hli tir nia hriat ani hetia an pong sual nu hian midang hriat an hlo wangin pui thiam ho tu ber hriat lovin chiat nuai ngai an in rema pui thiam ani na po hli tir ani thu pui thiam school bula om pakhat chu na soi ani an pong sual ni chi hi ka hreto lova midang hriat an hlo wangin sipai lam le upa te chu an in rem ta ringot ani he thu hi zun ni som vela hriat ania pui thiam ho tu ber om lo lai ania a hriat lo laia school minga chiat lo nan ti in anin rem ta ni ti na soibok pong sual tok mei che hi palau nam mania he school compound na hian Burma sipai te hi kumsom kalta tanga lo in kul to ania he school a pui thiam ho tu ber chu alaron holova ma se voin lama chuan pui thiam ho in he mi chung chang hi soi ho an tum ti hriat ani tin an soya he school a hian mei se pui thiam hi pathum anom de oreng nia hriat ani bok Burma sipai number 66 infantry sipai zathum 10 CDM anzom donem sipai laltlem te nom sakna le ham thatna turingota mi pui poi soi lo do hi bansan kan du to tongu khwa ke new brigade ni huam chunga kaya state demoso lampan tura kayan ram khuitalo muna in khwarmek Burma sipai number 66 infantry zathum rualte chuan demoso lampan ngam to lovin nithum lai helai muna hian antang khang to ani he Burma sipai commander hian heng lai ram chin hi a hriat lo mai ba ka sipai te zinga hian kumu pato tak Mizorama emu pirwal lantam hlea heng ho te hian an rong kal tran na ia du tang hian tuna anom na hun thleng tur hian puak phur chungin bongbor taka ke an kalawangin an chaw selhom hle bok ani chung Burma sipai rual zinga thanem fe chuan tlan bo du hle ma se ramchin an hriat lo wangin an tlan bo ngam lo ani tin heng Burma sipai ho tu le hruai tu commander hian an brigade division chief commander hna tollet le mai turin adil meka adil na hi a lo tling lo ani chuan an zawa hian an CDM vek don thu asoi ani heng Burma sipai number 66 infantry te hi chuan mitlem te ham thatna le nom saknan ringota poisoi lo mi pui te kan do hi aza thlakin bansan an du thu an soibok heng number 66 infantry hi Arakan state atanga ko chuan ni thu ni maintain account chuan asoi ani Burma sipai general thilo chu mi puiten poi an ti hle sipai sarkar senior vice general sipai sarkar senior vice general Shu Win le anhuaya home affairs minister te andam thathu le thataka nan tho zel thu Burma sipai thu puang tu Jomin thunan na puanga he sipai general thi thu thanga hian Burma mi pui makta duai tam takin an lawm zia le an diriam na sa thu social media an ta lang na saman hlea an thi nga khlel em tu te chu anam aw chuak na sa hle ani sipai thlona che sul na Buddhist pui thiam senior zom tak boral ta po kha mi pui then kha chuan acho an ti hlea sipai sual te thlopa akhosa zia ngai moin an dem hle ani mi pui ta hian hetia boral po hi poyan ti lo viawani Burma sipai le Burma kang threl tu te anin bei mau pin khuwa Burma kang threl tu pol fire brigade le Burma sipai te anin ti boya Burma sipai te hian kang threl tu fire brigade serviceman pakhat chu silain an kapluma
fire brigade lampo an thin rim tak zet din an soya an ngoi mai arin om lo hle ani donation dang dai tak chu Eastern State chaklam ta chile ta li le maine phit khuwa te in sematan ti in Thailand ramatangin mitlom ngai ten mithi kuang za som nga je chu Juni som khan Thailand ram Messiah tangin Thai Charity Society President ko shaya chuan Chinese temple la aron da a heng kho pathum te lo in sem tur hian ta chile NGO te kuta ahlanti mi miao multimedia chuan a soi Chin State CDF official tarlan danin April ni som ni palir tanga Juni som inkara Burma sipai za som rukpanga an thito a CDF lam som thum thito in civil mi pakua an thito bok Burma sipai za som ni pathumin liam an tur to a CDF somli pangale civil mi paliten liam an tur ve bok ani CDF te chuan state chung le pona mi tu point Burma sipai sarkar te tho pui hau lo turin thu chu an siam ngala he an thu chu zom lo te chu diman tum lo thu an soibok Burma sipai lal fa pa in alu azur tranem nile Burma sipai sarkara general nilaile Ministry of Home Affairs shu thuna fa pate berchuan apa ni na chuangin chimom takin barle restaurant ko mo bol sa thin le a limhlop bol na le bar danga po mi sang ti boy fawin mit ati kham thin le a chu mai chu du tok lovin bara thok tu te le bar nei tu te aman ti ra wangin generation z le mi puite thin rim na asiam saktak mio wangin adam lai jin kong azo top trep to ni nan soya alu nilovin alu azur anti ani Burma police OC le aho te som pani chuan CDM an zom veta Chin State Mindat District Bial chunga Makuinu police station a police OC telin police som pani te chu CDM an lut veka CDM alu jinga hian police accountant pathum te po an tel thu CDM police zom ta te ngei nan soi chanchin du om hriat tur om chobe beu zele red current nam sipai captain shiphe afamta ramtan pial leidaya zal anita current nam sipai captain shiphe chuan Juni som pakhat zirtom ni khan demoso township a kayani mi pui mangang chan ngai te huai taka chan na lama Burma sipai te silai mu wadong tatlat maya mi pui le ram le namtan anun na hlutak hlanin afamta ani Juni som pakhata Burma sipai ten demoso kho chaklaman pan mek lain huai takin mi pui thlabar thiar filim na athoka he mi nu loka is dokuli khuwa Burma sipai ten endar ka thum chuang zet anin ka na ramtan anun na hlutak a hlangta ani captain si phe hian kumsang ni som pathum khan red current nam sipai te hi azoma training chi sang hau tak le officers training thlengin apal tlang vek ani Karani State Youth Union report danin captain si phe hi kumsom thum chau upani in anu puile afa papakhat akalsan ani mi huai sen famta chu mi huai sen bokin aron thlak nge yanga ramta na anun na hlutak hlan tu captain si phe hi zana chi bai kan buka anu puile afa pa hi pathian in ompui mol ro se KIA te anchengap that zele KIA nam sipai ten Burma sipai te chu na takin annor tom zela Juni som pakhat sang ni som ni pakhat jing dar sari atanga daria le minute som li inkara michina le campaignet konga Burma sipai check gate te chu annuai phir si veka Burma sipai le police thi anom nuala liam tuar po anom nual thu a chevela mi ten an soi tin KIA nam sipai te chuan mi pui ma khonga in raman zo zela anchena sot hle ani hetiang zel ani chuan Burma sipai mun puila kan nei sot hle ni nan soya hu khong valia leile drum nuai chuang zeta zau Burma sipai thurul pui Eugena corporation ten an lo ta nei to te chu mi puite ramatan an puang mi mai ani Eugena corporation thok tu te chennai na mi te industry a thok te chu in thiar chuak vek tur le tuma tho pui lo turin an vau bok ani KIA thu chu poisa lo tu chu tu po ni se an dim don lo ti in
pagu weekly chuan apuang nula huai sen ramta na anun na hlanta Anjali Boral na niza atlinta Spring Revolution na martyr nula Anjali chu athi atanga niza na atling ta dermaya he athi na niza atlin na nia bialpa chuan ama chawin Anjali thlanah kalin sunna manga leina tuanga hle ni nan soi Dr. Sasa achet hazele G7 Summit anti mai rampasar inkhom puya Dr. Sasa tel he G7 meeting a hian Dr. Sasa chu Japan Prime Minister Suga chuan alo lawm hlea Burma Sipai Council te che dan chu soi ho ania he an ro rela hian nial turam om lovin G7 ram te chuan Burma Sipai sarkar chu kongeng kima thlauthak vek an relani Dr. Sasa hian Burma Sipai sarkar do dal konga Burma ramtan khovel sarkar lian te chu thopui turin a bemin theizela a hlotlin zia hairual ani lo tuntuma G7 thurela tang hian Burma mi puile NUG te tan chuan beisina tam tak an mu chho zel ani ole kan u naw tam tak te lai tu len naram chuan thim thu ani Burma Sipai le COVID-19 te an ma chon ani ta bera an khongai thlak tak zet ani chantu la chu an bai vai tak zeta Israel chu khovel sarkar dang laga US in na takin na hum tlata Burma mi puite ro chuan chantu mumal reng nei lovin hun har sa le hun thim an ma chon rei ta hle mai ma se chantu nei thavelo ma se tun thlengin tlom an la tum mozong lova an doi zepa wangin hnung laman hoi kir ngai heklo ramta na huesen taka martar te thi sen luang khian zalen na ram nuam le duam ala huai thleng don khop mai tu na khian Burma mi pui tam tak te khian boina chhum jing pi a ni chuak eng moi lo lang tu chu ngak lel takin an thlir me kani anta ni tong trai pui zelang u Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te COVID-19 laka in him thainan pathian in veng him mol cheuro se